everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Ajir video to hoise eta makeup tutorial and this is a almost pink monochromatic makeup look and yate moi pop of blue use korisu as my eyeliner. Upcoming festival Eid ahi ase, etu monthor lastor phale ase and jihetu eta lockdown choli ase sob ghor bhitorte asu gotike agor nisina ke tu dangor ke celebrate kunwe koribo nwaribo sage. So sadharon bhabe ami ghorte nijor majot celebrate koribo paru and okol Eid buli nohoy ebar jetia lockdown tu shek hobo ami nijor normal life ot ahi jam tetia apnaloke jodi kobat party jay ba korbat furibo jay tetia apnaloke etu look create koribo pare. So you can always refer to this tutorial if you find it helpful and jodi ami ghor bhitor sumai asu jodi kiba festivals thake ba kiba parbon thake tane hole nijoke olop bhalke dress up korile বা হৰুকে ঘৰত সেলিব্ৰেট কৰিলে মনটো ভাল লাগে বহুতে ভাল নাপায় বাৰু সেলিব্ৰেট কৰিব এনেকুৱা সিচুৱেচনত বাট বহুতে ভাল পায়ো নিজৰ মনটো অলপ ভাল লাগে কৰিলে অলপ চিয়াৰ আপ ফিল কৰো সো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি মোর টাইম লেটস গেট স্টার্টেড ওকে সো আই হ্যাভ ওয়াশড এন্ড ময়শ্চারাইজড মাই ফেস ফার্স্টতে আমি আজি আই মেকআপ কৰিম সো মই কনসিলাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি আছো Maybelline Age Rewind কনসিলাৰ এন্ড আই এম ইন দা শেড স্যান্ড এটো মই আইলিডছত লগাই বিউটি ব্লেন্ডাৰ দি ব্লেন্ড কৰি লম Then eyelid set koribor karone moi use kori asu Maybelline loose powder and this is in the shade 20 light medium. Next to fill in my eyebrows moi use kori asu Sugar Arc Arrival and I am in the shade Taupe Tom. Eture moi mur eyebrows ot thaka gaps khini fill in kori lom. আইশ্যাডোৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰি আছো মেকআপ ৰেভলিউশন চকলেট ৰ'জ গোল্ড প্যালেট তাৰ পৰা মই ফাৰ্ষ্টতে এই লাইট পিংক শেডটো লৈ মই মোৰ ক্ৰিজত লগাম এন্ড ক্ৰিজৰ অলপ ওপৰলৈকে লগাম এটো ভালকে ব্লেন্ড কৰি লৈছো মই Next moi a dark pink shade to use korisu to give a little bit of depth to my crease. Eyelids or kane moi use kori asu etu peachy pink shade etu shimmery shade hoy and etu moi mor fingers di apply korisu Next মই ব্যৱহাৰ কৰি আছো eyeliner and this is by Lakme and I am in the shade blue. এটো electric blue color হয় এটো বহুত vibrant color. Pink eyeshadow লগত এটো eyeliner বহুত ধুনিয়া লাগে but this is not smudge proof or waterproof otherwise this is really good and also this is very affordable. Next মই use কৰি আছো Kajal and this is by Plum. এটো মই মোৰ ওয়াটার লাইনত লগাম তাৰ পিছত মই মোৰ আইল্যাশেস কার্ল কৰিম and this is by Vega For my mascara moi use kori asu Maybelline Lash Sensational and this is in the waterproof variant. Moi mor eyelashes to bhalke coat kori lom etu mascara re. Moi mor lower lashes to logaisu. So our eye makeup is done. Let's move to the face makeup. First ote moi ব্যবহার কৰি আছো primer and this is by Lakme Absolute. এটো মই মোৰ pores থাকা জাগা বিলাকত লগাই লৈছো and ভালকে blend কৰি লৈছো. This will give a smooth canvas for our foundation.
Next মই ফাউন্ডেশনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি আছো Wet n Wild foundation and I'm in the shade golden beige. এটো ফাউন্ডেশন এটা মিডিয়াম কভারেজ দিয়ে যদি আপোনাক ফুল কভারেজ লাগে তেনেহলে আপুনি দুটা লেয়াৰ লগাব বাট মই মিডিয়াম কভারেজ বেছি ভাল পাও সো মই এটা লেয়াৰে লগাও ইউজুৱেলি Next মই same concealer ব্যৱহাৰ কৰিম to brighten my under eye area and মই এটো bridge of the nose তো লগাম তাৰ পিছত মই এটো blend কৰি লম with the same beauty blender Next to set my face মই আকৌ same powder ব্যৱহাৰ কৰি আছো This is a very good loose powder যদি আপোনাৰ dry skin আছে তেনেহলে এটো আপোনাৰ স্কিনখন একেবাৰে dry নকৰে If you are looking for a good loose powder then definitely you can give it a try it is really very good এটুৰে মই মোৰ ফেসখন সেট কৰি লম Next মই ইউজ কৰি আছো lipstick and this is by Lakme 925 primer plus matte lipstick and I'm in the shade Rosy Sunday this is a kind of muted rosy pink shade next my face contour korim and hetur kane moi use kori asu Wet n Wild contouring palette and this is in the variant caramel toffee etu moi mor face or perimeters ot lagaisu and bhalke blend kori loisu olopman nose otu lagaisu to give it a little bit of definition মই ব্লাশৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি আছো Lakme matte mousse এটো lip and cheek tint হয় এটো আপুনি এজ আ ব্লাশও লগাব পাৰে and since মই ইয়াতে pink monochromatic makeup কৰি আছো so মই pink কালাৰৰ ব্লাশ লগাইছো এটো বহুত দেৰিলৈকে থাকে and it looks really pretty as a blush তাৰ পিছত মই পাউডাৰেৰে এই ব্লাশটো অকমান সেট কৰি লম so that it lasts longer then মই ইউজ কৰিম highlighter this is by Wet n Wild in the shade Precious Petals Fan brush today my more face or highest points kinit logam etu highlighter olopman brow bone to logam অলপমান চকুৰ ইনাৰ কৰ্নাৰছটো লগাম তেতিয়া আই মেকআপটো বেছি ধুনিয়া লাগে Lastly to set everything in place মই ইউজ কৰি আছো setting spray and this is also by Wet n Wild setting spray to লগাই মই এটো ব্লেন্ডাৰেৰে ভালকে এটো মোৰ স্কিনত ব্লেন্ড কৰি দিছো So guys this is my final look So with this we have come to the end of this video and সকলোকে ঈদ মুবাৰক জনালো wish you all a very good health and lots of happiness so if you find this tutorial helpful then please give this video a big thumbs up and also subscribe to my channel comment down below what other videos you want me to do and yeah I shall see you soon in my next video until then take care bye bye